Mama wakwaba meeting at the Addo searching mesro now was subscribe to my channel. Me a notification bell so for more news. Okateche efifa ena okase na ne sema okenya ne se eye Kelvin Taylor ne papa actually phone our friend said osreno ne esi na ontwa so because neighbor Kelvin Taylor na nkasa ombuno amfani nya hwehwehwe de ne yeti ro no de apepa ne to ombuno no one kra na ye ne papa no tumi jada no so nti no sre okatachi efifa ontwa so na date okatachi efifa e de ensem we atodwa na ansa na me bone audio ne ntie ensem ne mu enchire mu kakra e bia na obi entie ne ntie okatachi efifa e na Kelvin Taylor omo eye back and forth na ni na ne say ejo mampende da John Dramani Mahama ne campaign to ya okoyo onema okoya o e de asem bebe campaign toy mampende da John Dramani Mahama say obe scrap S Gracia fi ho na S Gracia comment na okatachi efifa say ye o se dan enti ase ene na wo boa enti se yawo so okatachi efifa we jai eye o mampende da John Dramani Mahama ne campaign ye de we jai na chidi a ni na efi ha ebi fi ha na Kelvin Taylor so e chere se wo okatachi efifa wa hwe udin wo so ye hypocrite 2016 we campaign ma NPP amayoko no omo ba power wanya hwenti na wo she da be di NDC achi na 2016 no Kelvin Taylor e chere se okatachi efifa nsema wo kenyi na no na ka when sem fata kwasen ka wosan so ebe kasetia NPP amayoko na wo ye ho se wo do eye his excellency amampeda da John Dramani Mahama enti no okatachi efifa eye fake and am sansem we so na ne we to ane no ho no we ato amane no ho ene nyensem keto akwan na so okatachi efifa na Kelvin Taylor mi basa na e was sansem emu na okatachi efifa e kire se Kelvin ne papa afre no say Kelvin akaso bua ne nti ontwa so enti ensem okatachi efifa e de etuja empanimfo se Jimmy yedai ebata abofra akoma ho ne yede ntiaso ba peo ana betia fi ho ye hunu se sa branch ye janu Jimmy no abekoso Jimmy sa abekoso and the Ghanaian youth no NDC youth no Jimmy no ye omode ene yede ntiaso ba se na musimi suru no ene mbetensem you here you be here listen ye be kana samwa aya odoman hene gabi mesi aya odoman hene ma na dam for frame say ma me ne Kelvin Taylor nyi nsem ano na ne ba na bodam na aden no an frame ne ba mesi ne ba ne timi didi na tem ne ba ne twa na da pa ne ba ne timi ye ne papa ma ne papa esu mama Kelvin Taylor timi frɛ ne papa di e twa na da pa ma ne papa su mama sentia aya na aya odoman hene ene mu ba bia ne first girl nyina woto ye nyina nipa otoma no ene Kelvin so ya no odidi MPP fo atam ene ma chiro nipa oto ben sema ne papa Adonko fadonko to ye baba fadonko baby o twansa no o twa donko bi test o twa donko bi test adonko bi test adonko bi test adonko bi test yanko Dr. Dufo ho ne mra adonko bi test na Jimmy say I'll bring it down I'll bring adonko down Jimmy and no what sound se fedia we yanimu akoma fa de chen yagu nan se tena ha na yi na ma eyi ntete ansa na se na se niam ya fa atrim Ghana Commander in Chief is His Excellency Nana Edward William Kwaku Addo Dan Kwaku Fuado ompa kodin chene botoma he se wo ye boko piopo se wo ye kokodioko so ye busumwo so wo yo how so ye danyo he is the president of Ghana and that will remain for the next 2 years onyametia sinti Jama wo chance say address yen e dia na otumi be address yen Madam Larissa Tina ye ni ha Madam Tino say ye ni na Mahama ekwacheche ahemfo bo mu so obeja galamsefo na fe campaign for no ode omo excavators amom ye ni ho ye man the chance so won address yen enye nsam wo de ba ye no that's all the show mine na de bia omo fambra news mu kakra na be kire sebe okoni akafono na atoto no be kire fa kansem fon cause Ghana ni nkon hwetwem then some phone no because what to say crisis aba na me de ye mahini say me say me twen sa na address we na opa on blame anything on government e ho na makofa Voice of America interview no ye no na me de abet na ha na afi ye born kakrakra na ko no obete wono an kokobo because ye hu sese so ye penny bone
Oya ye penny bonnet, Subanya, Papa Mahama Pes would the bagana no. One share Baman Quadain na will be at yet to say, will be able to told them. And then some phone no. You want to address a eh, Mumma Mimi Samuasem. President Rollins. Ebra ya Papa Akufo baye. So many things so ane Akufo ya no mpe. We all know that it's not a lie. What is that President Rollins say ko jina say oba addressing nation da. So Janine kuro di ti oba no ati bi da. Uti bi da. Eh? Ye tu Akufo asabe atamere se baye obe. Da ben ati say atamere se time no system wa ye di nti no sabe Akufo as president ebe jina say oba addressing nation. E den hwehwe nim dwan no. Na de bia just want to say car bo bia kokọ no wa space because you some beche jollof ne nsa wo ho. Unim say nya den ya me hu say mahama akọ ba bia when did da. E bia na yie mu okọ your thousand wo yiye. Nso obe make sure say na apprentice ni na be didi. Obi a be didi ofo some for 1 minute say wo da so didi. Some phone akwa say you want to address the nation. Just say we de bia no be born emra Ghana. Na just be 1 week a yibi. Mo amudi matam ni na mutiri so no mapampa so say the American no say ye tro am kan kire ye. Ye jai Mahama gina simpie so. Wan ka so obema galam safe oni ni na piepie. Me na me kan ye. Mo someone said your kan ye ne yankwasi asem ti when we repeat it to you, you people insult us back. Man said their papa no koka ye nyansen nim enu nti no when we repeat what he said to you guys it sounds bad to you people. Arabalos and take your 2 and take your 3. I'm feel say your baby Jimmy to say 2008 na yen mu bi en read yan kan ti ye de mo sa no yan pini o no gaba ba ko mi se ba shege so a ade na mo ye nipa bone fo sa adwen bone be no me boa you want to me say I'm asking you people e bia mo amanyini che me no mo bete Tamwa President Akufo to an atamere ne Mahama ebu. What is that President Akufo can say? Economy ni mwa dinti. As a former president, I'm coming to address the nation. Bibia bebebia you want to address. Ye di Ebola sika ma ye hu di ade ye. Ebola sika ye hu ba kupo Ebola amba Ghana nso hu sika udi. Na Ebola esi Ghana. Na wo cholera cry na nupa 284 wu ye no under your watch. Mesia di atam ni de mu bedi di ba no kura no so de ye di betua mu se keke duro because ye hu se mu hia nyansa hwe mo fe se mi John memre da bi o da bi ye de no kura no e na be kasa mesi obi magina ha meka nkire me one time auto da ben na wote say president bi afiri ho na sabi opo ayi president no we kire na be gina say onu mo e ba address sabi nation what be da Chairman Drew, Sansa no ati bi da. Ye koka mo ma ye nkama be bu amembo 29 years mu hu mo left hu mo right. And then the man say Ghana for ni bi adwene wo fom nti. Mo sorry a mo base na mu tuja gumu sa. If you want to know what that results in real politics, that is what happened to the Republican Party in the last election that they had, no? Because they were only channeling Trumpism. One more no supported Trump, they were throwing more, they were just energizing their base without trying to expand their base. Enti aba ya no na Democrats for ne dia war mo to pio